bɛkɔ World Cup no emu mienu edi kan predada abrante de gina de Salisu Muhammad ya no credit say abrante no ya na yeten say ebia obebo World Cup ni bi di ama Ghana ana afa Kudus Muhammad de tu Muhammad kwabna reporter mensaka say nyame amfa fia anya de say betime anya omu nyina enso World Cup a eda yekɔ akɔbɔ no wuwe say no ya reporter eba e odwuma de so na no pɛ no make kire kakra edema na nyame anim nie abrante we de reporter mensaka say yaso kɔ Barca wo mani age pa Argentina Barcelona fo ani age o so sama kan interested na was hepra na yaso mani judge them and now sam ko akra akwai ohunto kakra bi a wunya ya oba abebepem ana so obekate hands flick say opese what test go post ne hade na game ananka esa we say section na start ana chama beji go post in the otri ma wabna we hepra na is that the Barca for the we be sejan de wo mun sabna ya na yesre kra keke say no da Barca fankasa na the official statement head bab what say we pra enti oma kan to say omna Spain na or the doctors for no emna Messi na omo head the stand of the injury ada say be take 2 months and say bia 3 days bi omo hude wa ade dey sit 2 year Barcelona fan pato maka ni test na wa sempre and your reporter menseka e wotuma dey so na no pay make kire edema na Lionel Messi granting interview na kwabna answer Messi I am one of the few players born no minimum boye bekabu bien ho a oto no kabu bien ho a otieska and ko fall na Messi player as so one onim pompempe ya kase under the 21st century and I say in the 21st century kwabna player bien ho onim bobo any tell you na Messi me kan say say he ka Ballon d'Or on want to do kwabna Ballon d'Or so ye the player onim bo de bo and as so ye ka player bia onim bo ne bo pa and Messi but ka bu bia to no da be si ne ya kase am say onya we so refi kwabna baba so na no so and the Barcelona for Antonio and obey training na Jabasa a man contract and Casa and Bob Barcelona or Bob Barca and Casa. Edu baby and KB say omotono no ano mutado kwan say omutim ne muayema enti omagya ne muti ka bu bia opebia otimi ko ana cheso odwane PSG ntenra o grant interview no na training business wo bo no nim ni bopa but obi anto da adentia eno say de kwe na obi anto da de kwe te say say ono ba Barcelona no sa at the age of 11 and 12 years dey kwabna team be ne beton team be ntimi ana teso obo Barcelona ni whole time na Barca na oboye ana Barca so ankwa wie yie mpatoti o Lionel Messi nkobo na meka yo wase Barcelona na ankwa wie ni yie abna obi ka se ekoye de ye ya na tese enwie peye sana Lionel Messi pese o kire wase Barcelona na ekoye de ye atese niema nso esiye atese obi free ho ekoye enuti ana ema ene obi aheda ento no esan se okọ PSG ni so ne contract no endie and the contract na end no anoko Major League Soccer and Major League Soccer so man to no amfa free PSG ntem ana PSG so anto no amfa na free Barcelona nsem no Lionel Messi one footballer onimbo boye pa be club bi enu ha oto no enom reporter another Lionel Messi ankasa confirm ya anopa ye kete de mana as a true for business yes won tibrofo ano se me 170 brofo maza oba kuko me kabrofo me kan papa and the business how far na the brofo nteno say the fast you know so on the brofo no o kan beti ase but to the bia ya no ankasa feel very embarrassed entido on tanka enti say e ba say bia odi nkomo kuko mu dia ebi obetimi no aka brofo beta was say ba interview dia o den on kabrofo da enti le Messi no enkomo kakra ne Messi adi odwumade so na no pe ye ka che kakra edi amana waso ono pe wan pa ye mmo ayi ne de ntoa no wase ntoa no papa pa na ono ne ntoa na papa no ope dia spirit wom wase anu na akwan bese ekoyo na wase ekoyo enti bato Lionel Messi say
yanka emo bianta say eba no wine a ope wine pa but ono ope dia spirit wom na ya hit fast eno ye no adale no Messi interview or grant ye na no pay ye ka tire dia mana and centurion bi say obi a ope spirit wine there say no ade say on fani pa enya hwe wu nipa kra enya de so be fi nipa no so no asase so say okay kan 1 2 3 up to 10 na say your mom ye very emotional personally o me emotional pa kwabra onye so say ebi ade so deserve kan wan san we ni kan na so be ka free one pa na de akode a on na ye no ma o so no otimi TV no su ani e bisa say na papa pay mu sa de we be see the ahwe movie ana so be TV no su no so answer movies na ya directions no ana say settings ni ya dia real event eni ma esi ana omo dia movies no say kwabna we wu sa real ade na stories na omo dia movie na kwabna so ye very emotional teachira na chese ni so enso promise eno ada enom ayele na message ni interview grant na na no pe no make chire kakra edia ma eno ada Algeria for so chi DR Congo na omo game no in fact omo kwa extra time na chese omo nya go back ema ne ma so ye kama na de ema Algeria man no ento omo quarter final no omo nya Roma chese omo yi DR Congo enso from eno ada ya de se eja fai eduma no ye no bruta kwabra eno ada the elephant of La Côte d'Ivoire omo ti Burkina Faso for edu omo ho agro bruta entra me ensa no omo de ma Burkina Faso wabra omo suro antimante and he said the Africa for na sase omo keka omo minim se bia womo ebe santi de so na so de na eno so etima e kama ho na sisi e ka players afco imo womo goals involvement player Odin Kai Atimola Lukman essence 3 solid goals no was and assist 97 goals and assist and Brantenya in the goals involvement no player tosumi no Victor Osimhen asana Brahim Diasaba na wenya Sadio Mane na fe wenya Brantenya din enso di le faster and timpato ma training e our squeeze no so our YouTube no mbewu de we aniama ni nyina enso STS no amayo ma qualify ekokota final no ubenya Morocco no wenya Algeria na wenya Nigeria na wenya Africos ubenya Egypt no wenya Mali na wenya Senegal no wenya Cameroon wabna we kitwa bi animo we de omayo ye pa we and your friend no quarter final pa essence team bia ya hit and team and tenanto no and sweat me abana yahudewa and your man so esi kona bibia sweat me akona nim ye na we de we no so esi akwa say John kwada ya set dada atese no so ekona nim ama no etima comment Mali and Senegal and so be born no ya Friday and start na for Cameroon and so ni Morocco game no and so etima trend na ya ba benya Algeria and Nigeria ni anya Egypt ni Africos na tasa no Saturday matches e betwa na no peno yade so edi down wo AFCON 2026 and answer 2025-2026 season no ehun komo enso ni ma men ko Chelsea na men ko din komo kakra ko na say ye coach no Liam Rosina afina ya ba be mana kwaba na he matches ye de mana kwaba mpato monja ni Exclusive no so we na matches no eno FM uwia kwabena bo fama me bo ba ko no dabi mimpewe bo ba ko no fama me ba ko no Nhyira FM 104.5 and we are den enti dia to no eho da bi ya no mu ya dinankasa Edema Charles Boboko no na ene against Fulham kwabena matisa aka etire no but na reporter men say kan say obetene chire ana ahwesa Fulham game no ene day na one say Mark Fulham na wono ana ono be na ene game no yetima abo na mom no best start from the FA Cup against Charlton Athletic ono best start the FA na EFL game against Arsenal na wababo Brentford enom enso ye EFL na fe wababo Champions League game against Air Pafos anu de bia ba emra dia ma kwabro besambo Crystal Palace na wababo bo Napoli na wabo West Ham United na wasambo Arsenal na wababo Wolves na wabo team and team adi Leeds United and to the first 10 matches at the Liam Regina ana chasa na no pe no yade aba e was squeeze no so na say no ada Chelsea for say the enti o me de adwuma na edema
Eda Rosie say kwabna omuso mu hwe ni din a ne ball no ne playing style similar to Enzo Maresca, but just any dia no smooth transition and as transition and I tell say open ede ema ne squad after so mo tell say honest ne say wo mu epe possessing base control team and I tell so mo so epe no nya final kwabna ya ba be game a ase mutie ba ya ne adade and mo so wo mu pe team so starting the game defensive no very solid kopim see e be pon na mo so mo he Enzo Maresca de na ase yes start here achewo ye ikaka team bia timi he entem ansa na Chelsea ni aba no hom so kwabna mo Chelsea pay we die enya sa na ono ne tem pay fo no kwabna we de enya supporters ne ka yesre ma edane ama matwi aboso pay fo no na ka supporters ne de Enzo Maresca de ne penasem pa badaja Enzo so ntimi nya adwuma ne bimti no sisi no openya ne tin ade Rosine ana ye de support no enso ade man ntina no reporter eba dwuma de so Antoine Semenyo report ne yesa tena no be ne medicals no ade ama team and de Manchester City and then you never catch us we game ni area eno no ayan de say no aye bem of player biem sisi no ono Eco City eno da City for them we mu dim ko ba say Antoine Semenyo man nya na wie yes and then documents exchange no eba so ene na omo sensan and krata na club to club but etina nkasa ana Antoine Semenyo the pen basic people so assign Adiama City essence etina ana the medicals na eba so ade report fi Antoine Semenyo akate ade eba na yebisa Pep Guardiola say this January City basin san na ado teso transfer market ne de omugu so wo mewu de we niam besi akọ omu hia creativities and so we team no omu hia solutions and so we team nto ombe kwan a transfer no so be fa so akọ and yebisa say okay Manola Kanti and after Victor Ruiz mo de mante no ebe Barca na no teso Victor Ruiz na after Manola Kanti de and now there's some Babaka ne reporter Mensa Ekam dwuma de so na no pe no Eka wonsam kakra edi edawo na Gary O'Neill kwabna reporter Mensa Kai say Enra ana Chelsea for your team na was France no Stobok wo so and Gary O'Neill so ewie nto so and omu coach from the Premier League Gary O'Neill corner wakwa ye dwuma ne kama and so edi ama Stobok no and so Lemro Ginyo no eba Chelsea no coach wakwa replace no and na no pe make kakra edi ama dwuma de so na mamenko Ten Hag na Manchester United etase adwuma no bibia ye kama adama Ola Garnacho ansa akakitwa bi na omuso awie bibia de ude di kama Ola Garnacho manya ko la de mami yola preko ansa na masa akometi na makwa kodin koma reporter mensaka say no ana Manchester United obudi nkomani ye pa ama yesola gana chocho enso editumi so baba ye caretaker coach no edi ama Manchester United ntino akasa omo so document no omo so ebesin sign afi wa fly na waba Manchester Crodem oneja wenya sign contract no edemo Manchester United na ye reporter ola gana chocho efina kate edi eba beta Ten Hag de enkoba mensaka FC20 omo enso afana say the new technical director ataso kwakoye adwuma no edi ama muti o mo tezo pay no TV atina o tete ma adwuma no nim beta tezo de adwuma no mana no mo se de huzu yedi no enya fi no ba be do head coach kwa na man technical director we dim say technical director so adwuma de edu bi na Manchester de ma Rafranik no so ne Rafranik na mo de adwuma no ma na say so mienu and this time there you say technical director role na yedi ama no FC20 and a reporter free Ten Hag akate edi eba dwumande so na anopay meko name on the site wa name on Instagram what I say he said the dwumani nyina say was it dream come true na dream come true na dia na ha was so private jet ne born 46 million US dollars but any a private jet no no and mo ama train was Chris no so no me patron me be hu dia esum esi etia ana afi wo helicopter at say 9 million
million US dollars and also I say at and also air kama and afe there's a Batmobile a replica at and so jam seven friendly moto 7 friendly deo kwabra no so 2 million and Tabrantas and Cabo Biantas is there the Jumani Nesi Bibia yede at the man into was in fear saying a wholesome etia and team I know and so idea a female Makate at the Eba Jumadi Subara is so called the top 7 I am Major League say Europa with the Portugal Subaka kwabra reporter men second teams are unbeaten record as at now Womugu Sukremo Ubenya FC Porto na when Benfica na when Bayern Munich Boboko no Sapa said there kwabra unbeaten record I there say omunsu e club say this season so na Womugu so mo rani anya manyina ekoye edi momo enso e league no na no pe no make it edi amo another team and the Juve where the Juve fire di o Sapa Juve ampa o man kwankobɔ draw against Asalo omo aye adwuma ye pa ntanamiensa ana wamunso aboya tese niama sukoye edimomo na komo bobo ko ses Fabregas kwabna Fabregas no omureni yo ansa tofo no wabam sisia no okwa terence re no ada omuchi pisa apom ntenamiensa enti ses Fabregas aba betoso 9 ewo league ni mum ewo bepato Italy team a lead no Inter wo 39 points ana AC Milan toso mi no wo 38 points Napoli atoso miensa wano ewo 37 points and after Kobo atoso a 9 wano ewo 33 points and yaba be tufi wano so 33 points watoso enum elho insia ye AS Roma and tim anonso ye nkoma kakwa so eba ewo dwumade so na no pe no ye katire kakra na di ama wanse sha wodo so ma me nkwatire ana me nkwadwiri kakra emfa onfama na ye wede wa enema asum asi eko reporter mensa eka ya sa sisi akwabna one player wonu so ne unsam na aye deja pa no aye Makeyi na Oliver Glasner no ada grantee interview ase wonu wonimsa abrante de Makeyi nyame anim ne offer bi ba na eso a humntimi hodu abrante no kwa ne so obekobeta yesa no ada Pep Guardiola so ni nkomodi a odi na amesa amanfo ya ade atom se amesa Makeyi o mbenya fa abrante no esanse ekire ho Jesco Vadro epra eno a reporter mensa kan yesa abrante de Johnstone yese afi na Johnstone so no eba back inti eno and so free city akate edi ebent Oliver Glasner as yan kamo bianche se Makeyi de offer biaba na so a abe din pass abrantere bia omuso no man atlante eno ye reporter mensa eka edwumade so na no pe no ede ho kasam kakra ensom edi etamwo edwumade so reporter mensa eka se Darren Fletcher report etase woni Ruben Amorim enso edin komo asana tese Amorim so no eba be konti wanum no enso head wa enema so betimi esi akodema kakra ese Manchester United enso ya na tese enema so koye edemo manum aye reporter abranta de tine enso edi aye Darren Fletcher efina kate edi eba na yesi Darren Fletcher ansa no be di aduma no yesi okwales Ferguson ho ekobisa ansa aja Ferguson o de isi ade sabio wa Manchester bosum bibia ni na ya ma wakate a na ye impato mitimi koje wo ma me blessing dia makwa akode yes no ada or the blessing no some adima o yo pay no enti ono so benya na wakwa akoye adwuma no kama ade aba Manchester United and a reporter eba edwumade so na no pe no ede ho sam kakra enso ade da Sinji Sunda reporter mensa eka ese amafo kika se ebia na chacha brante no etimi akwa ne ade beda wase yanka mo bia nte se Bechik boboko no ede manyina aya kama ade man na quarter ne din ade surgeon edwuma no ne ye nani tiwuye pa ento obekọ so atras na fe wade enso pe na ye edwuma na ne man so etima koye ne reporter eba edwumade so na no pe no ede ho nsam kakra ede etanwo ewe sisia wodo nyina so na reporter mensa eka say isia okwato se boboko na yeso panya ne tin ede Mark Effelman Mark Effelan rada wani players ni nyina din komo amakwabna wani players na kasa aka to mse masa adwuma no de aka tire ni o aka one game pe wow aseme ya no beka mamu mani mazu na dan cha goma bia do bitimi kuti ba ko no ma ya de ama
mami diwe no muhia na munya adwuma no kama enso emfa mami ntinam yesi openi Chelsea players no edin command so mo he ama ne manyina enso atima koye na yesi Chelsea fortress Liam Rezino adwuma no omedi ama no kwabena Premier League in top 4 no se Chelsea top 4 no mugusu aye adwuma no na kama UEFA Champions League no sania na omedi ama Ancho Mares can the same thing ana tasomna metro so na eja onye adwuma ne kama enso emfa emoma no reporter mensa eka awodwuma de so na no pedo make it edama na another unofficially Ancho Maresca enso adin samede ba bonten eba beka sampa obo players ni nyina ba so technical team ni nyina do mu nyina se ampa Chelsea team no players ni nyina obo ma ba so adwuma no wo metimi aye kama enso edi ama omo wa bre ne no omo so etimi aboa ma chese na adwuma no be ni nyina no wasanya hwe ko be fa Chelsea no obefa Chelsea no mo Conference League wa ba be fa Chelsea edi wo ma de FIFA Club World Cup wa de Chelsea at the Conference League wa de Chelsea at the UEFA Champions League oh man qualification at as Chelsea egusu o top 4 mo wase ne na ni gisem ye pa because obefa Chelsea no be bia wa de Chelsea edu ye no ento other supporters ni nyina se mo so etimi boy ama ne ma ye kama Edman no ye reporter mensa eka Matthew Panduze enche no etasa wono so ne transfer bibia agreement no totally anyarete 30 million euros and a package woman some at the top no from SSC Lazio na afif na bate wetima kwa kwosia ka no e dia mama ne reporter menseka ewo ayansi sawodo so na no pe no make it edi ama ewo dwuma de so nti de tie na no de tie na no update no de hia nyina no ana wonsa etimi aka ne se bibi wo hobia e bia kwabra wo hia mu update asa na no ada me bisa na wo de ba na tese ankaja market kakra edema na one player oh no so the contract dodo na ehwenim aya branch and the diet of Mecano kwabna answer one of the defenders diet of Mecano Nicolas Structabet and Magei defenders Caps ne airport mo pa na reporter mensaka ayese wono so ne je ne de asisi no enya de se akwanim bia team bia enya ema no da me baba ka to se kobi me no enya de se brant da na adwe se obetumi akoba bia nti yesi SS Napoli enkomo mu di aran kobi me no kobra ye hebu ada enkoba bia because brant da na adwe se opeso otena Manchester United ne reporter eba ewoduma de so na no pe no ye kachi enso edi edanwo. Now, without Casablanca, with some Ben Yada on 6-month contract, and a Teso Omaruchi Atra Branteno, and desire Hakim Zetico. Anna Sisiano, there say Ben Yada so echo, and he said, "I will bring her." Best there now, Kotokode has it to me in Krufu Yabo, hit him in your mumbo. Etiani, intimino mumbo. And clubs, baby, a bayading, oh yeah, a bayading pa. To meet 20 million, 2 player. Yeah, 1 million range, bayading pa. Even 500,000. The iron no. This African, I was here. Kwani Yakubu Bika. You will qualify Yabubi. Yakobo. You come on, come teaching when you debate. Say, a quadrinia, they said, for now, them say, Yem Tiagum. Na Bibia and Yakoma. Could be mine, I don't think so. Yeah. And as I'm a room, Nana, I will see a quaint. Okay. And I'm a room, you know. Into new coach nearby now. Meaning said you are fighting for the position. Sir, that reflects a grant interview. As a grant interview. Said nah, say no matches bear no. So about and what about so about two matches today. We interview assembly. Now date here. You be saying about Manchester United pressure. And I say pressure and there would him say oh dada. Manchester pressure there. Oh no Fletcher no pressure there Manchester then you know. As a young player across Manchester no. When him say pressure when you feel waba be nyina wieda. I see. Waba be say pressure when waba obey adwuma no dia mamu ntino manyam coach anti Rosina so abedru waba so ye adwuma ono so ye adwuma be do so ye Premier League no eno mo de bibia be fine ye de enya do better akamo enche say enche say ni say be ma only take over
Ebi at the end of the season na enya abutrape. Mankasa de Coach bi na. Once I come for yeah. All no pay dwuma no. Yeah. Eno cry your friends Oh, a chance with the another day. Sanko fan. Aha. O Sanko fan. Yes, Sembo no. I'm say a the mam. Manchester. For money Sanko fa dear. Na some muntu maybe. Why Frank Lampard on ma be Lampard pet and man. Nti mu dia mu ye nu abi de. Sanko fan dear mu ya de papa baba. Pom coach James ya pam ye de. Ya de papa Sanko fa dear. Moya identity okay na Abrante Kudus Mohammed issue no yeah I'm say utie Thomas Frank I'm say ni injury na ya serious kakra because to the extent so obeka say e bi krom be to player there I'm say Abrante no me bomb person ko easier because already no Lucy this guy Salisu Mohammed bia na enya no for the World Cup tisiesa ko lusu yes star boy World Cup ni aso betimi ahye nti ye bompa say Kudus Mohammed injury no anko ye bibi gidigidi bia na ebetimi anya Abrante na mo no so no adjoine a team especially with the World Cup Ghana ye be kwa kobo awo US, Canada and then Mexico no. All right.